Hetimi për Koçani nuk ka përfunduar dhe me të mund të përfshihen edhe në punës policor. Këtë e theksoi ministri Pançi Toshkovski, I cili tha se tashmë për shtatën punës policor janë parashtruar kallëzime penale, por nuk saktësoi se për kë bëhet fjalë, përkatësisht nëse në to ka edhe persona përgjegjës. До сега се поднесени 7 кривични е поднесена кривична пријава против 7 полициски службеници. До сега. Заклучно до вчера. Против 7 полициски службеници. Може би во текот на наредниот период ќе имаме и други полициски службеници кои ќе бидат предмет на отпочнување на истрага. Истрагата не е завршена. Истрагата може да бидат опфатени. Не е завршена за секој еден, за кој што ќе се најде доказ дека е причинско-последично поврзан со предметниот кривично правен настан од аспект на исполнување на елементи на конкретно кривично дело, ќе биде соодветно процесиран. Në ndërkohë, grupi i deputetëve të Levicës në Kuvend ka parashtruar nismë për interpelancë për ministrin në lidhje me tragjedinë në Koçan. Интерпелацијата ни е базирана, темелена на 10 основи, од кои 5 се директно поврзани со трагичниот настан во Кочани. Првиот основ е немањето никаква контрола врз дискотеката Пулс, што е изричито законска обврска на Министерството за внатрешни работи. Kjo është interpelanca e dytë për Toshkovskin. Interpelancën e parë parashtroi grupi i deputetëve të Frontit Evropian pas ndodhive gjatë kohës së festimit të ditës së flamurit shqiptar, por atëherë nuk mori mbështetje jo vetëm nga shumica, por të njëjtën nuk e votoi as LSDM-ja.